Бу субботага республикатагы ипподромга правительство председателин берегигер, онна сакасыргер төрөбүт расқан нақтар ортолоргар дерби берегигер улахан ат сүрдүүтө болар турар. Билигин тыңаһанна катыгылак кирсилерге билимнен үйгене. Ипподромга бейгустар бөлөкпүт барасырытта Нүргәнә Горова кепсиер. Бахлай Игнатьев қағайстыбаға сүрбәк кесіл зоотехниктан баран 4-5 сылтан бәтті қаттары күтті күске ылсын өлір. Бұлырын правительство председателін берегігер кені байбытата налы сел бейтекке бастықынан келбіді. Бұйылтан 19 ат бар, бартық үшті ағаттар. Оны кім көйерті пока финиш бағары болла. Онта қандары ақтар перезвой места олар бұд кейден біт. Үлелі қамсай деп. Әнәу кейдер бағы онтыға. Әнәу та кейдер үшіге. Отоманы ки хиверна кала хаддара мин бәмме хаддара бу хас булды кын битте дан хаддара акбар бу киде. О кыны бу хамын жолу тохым бартын Аллах далат ката булсай. Суббота күн ипподромга 7 сүрдүттен 2 улахан интерехтардыга. Бириз да батучу 1 миллион. 2-нче 400 метрга дерби берегигер манна төрөбүт 3 састагы расқан нақсылгылар сүйрер солга таксыктыра. Былырын манна чурапчылар тускулара кыйы өргөйүн билбите. Онна 10-нчага аксыз төгөлөнтылар правительство председателин берегигер сахаттара сүйрөктүрө. Бу күнгө сүрбеттен таксы саяпка кирен сытар. Болор күнүгөр тариятчылар өссү күтеллер. Быйыл премьер барбыттар, онна премьер бараннар быйыл сахыбыга улустарынан онна бу манна республиканский подуранга элбак корактыхи болла онна чопчу бу ат быгылгы кыярден билигин этер кеппетсок. 1999 сылтан ытыллар традиционный андай дуга ытыллар дерби бирихинан токут манна би президент Айсен Сергеевич Николаев 1 миллионнага мебәтин бирихин турарар. Маны Серге агыс 100 метрга тыйдар стартыктыра. Бу керчекке быйыл аан маңнагытын WhatsApp бөлөхатыттан ат сүрдүүтүн таптаачылар бээлерин күстеринен 100 тыынча хомиян кыйлакка тутарыктыра. Жа онон суббота күн кеһе 17 жастан ипподромга төрөм туяктак быһы тактак сылгылар элин келин түсүһен сүрүн бирисихин кирсектера. Нүргәнә Горова, Андрей Рукавишников, Саха телевидениета, Чукускай.